nos faga falta aquí na biblioteca. Imos seguidos que se incorporan ao centro. Os nosos pequenechos de 3 aninhos. Un aplauso moi grande para eles. Este ano temos moitas caras novas, tanto de mestres como de alumnos. Queridos nenos e nenas, xa estou de volta e contento que estou, porque este ano imos de viaxe por todos os continentes. Rapaces, que imos a Perú, como cando fomos con Paddington. Vos acordades? Creo que os nenos de segundo van a coñecelo tamén. E aquí di que tamén imos a Nova Zelanda. E a Reino Unido. Una Conscansion. United Kingdom. Que está María. Pronuncia ben. Relaxa. E non esquezades Marruecos. E a India. Algo que dixo o profe de investigar unhas maravillas. Xa podemos preparar a maleta. Imos a aprender moito deses países. E sobre todo, imos a pasar moi ben. Por certo, que máis dicía a carta de Torreleo? Que todos tan charatanes que non rematamos. Pois aquí di que precisa un traxe novo. Que miremos neses países a ver se as tías son boas para poder facer. Pois feito. Iso é o que faremos ao rematar este curso. Facerlle un traxe ben chulo e non para Torreleo. Vai estar máis guapo, pero para iso imos investigar moito sobre teas e pedidos. Bueno, Torreleo ten que marchar. Entón, despedimos. Torreleo non quere marchar sin deixarnos unhos carameliños. Ai, que bonito! Why can't I fly away, take the pain away from the rubble that is here? All of the time that I have had, I always assumed it'll be clear. Instead I'm here, wrapped in chains. I'm looking to break out, but I fear that not doing what they say is right. How have I not seen these tears? 'Cause I've been thinking about what I wanna do, 'cause I never ever got it through. Now I ask myself why didn't I? Why can't I fly away, take the pain away from the rubble that is here? The boredom creeps in when I am staying in. Late at night, let's get some gin. Instead I'm here, wrapped in chains. I'm looking to break out,